Hello friends, welcome to my YouTube channel. Then tuna can setting here AdSense account it delete the ham hello it deactivate the ham not to can set hin download hin chomcha hin abula kona zone again hin vet page bin ken thume okay ki pat masang kamin chule bo nga hin ki pan ka video ha abula kona hin vet page je ki pa thu ken se na tenle atha ni hin subscribe pe an lu ni like ni hin bol pe an lang share ni hin bol pe din ken thume okay direct pan pai taw ten AdSense account it delete di ham na itel tu a de AdSense account ti la cho direct nga account AdSense account ti ai suna le hung do yeng hen na itham account link cho na hung do hen ma tu a ti a cho ji da poi na I hol on la ki mu ji da lo I roll ham ip ham khat ke sun ji ti hol di ham amasa chi hin sai di ten le direct nga lu di hen na ip sut di ham te la chai screen na kain pe dim kain sut thod he www.thum na w to thum bana dot abana google.com/adsense sut diu hena AdSense le AdSense sut diu ten imi awale direct na profile la ne AdSense account profile la jo hunglu hena ten la hunglu jo ten chai screen ka hin pe din ip ball diu ham tile iti delete diu ham alo iti deactivate ball diu ham tile ti a he hung do de hena let's get your started ti hung do hin amasa pen chai paste thum lang umen chi clarify next video la kain ball hena ipp ham che amasa pena he we have got your information to see how ads look on your site kit and connect your site to AdSense kit and cha thum hi atha hen ati la tia lo hin khat le hambo ma hin ni hi hung ad be an che next video la ken se den amasa pena che number 1 he na information hona pi na pa cho na account na pa cho iti delete iti deactivate ball du ham tila chung langa 3 dot 3 line ki pe hi ime diu chang kan pin chi mi chai ten lew ti ai interface de na interface jo ten hoya chi diu ham til account na che du na noi langa account payment noi le ai account hin chai click diu I click chai ten lew setting hin setting ju click diu hena setting I click chai ten lew ti ai interface the publisher id tin choi blara kain ko hin aji cho na itenle customer id min time zone min choi abona hong ke pe hin chai ep ball du ham tel ma chai ball lo du hena direct close account hi me deu imi chai ten lew ti ai interface khat hong closing your AdSense account he tia hung do hin chai ep ball du ham tile amasa pe na he your YouTube account chi pa he anoi le a he click nasim dina nasim nom na click ding cha ip ti ham tila I understand that I will no longer earn money from YouTube channel china mi na then anoi ki na chila getting paid kite I accept to would not be paid the remaining of my earning ti chila na mi ekit hena then before you leave ati a nasim din le ita noi ja ma chu hi kinale I have read and understand the AdSense chi nami ading nami achai ten le close my account nami ad na close my account nami achai ten na AdSense account chu close de na iten atha na kisem no la na kisem the na chu close dan he chu choma chom hem pa ya bai he ki pa bula kon hin vet pe jang ki pa thu khe na phat chom plan hin share pe ding ken thu me thank you